ukomirie ndwara muruthi ni uhutagio guo gakoma ndwara ma ndire ndai kora ngenogete Oi. nataka wale wanauliza ati Karaiko ni agerie kuga hau ati ni wa bebeti riu ni morie ni moke ari wapata hiyo tukiga vita ni moke morio guo Mure Karaiko ndangiuga atiriri imesalimika inazima uongo delay ya nikera hangi marega go screen itagote screen record dire twikabagara niki na Spencer akigete website kana iga turedia NT matienda ku Diburu ni akinya turenda kuthi kumugira reke tukamugire kwaja tunataka kwenda kumchukua hata nani wako hapa nje Edeni hapana si tunaenda kukula nini si hata wewe niko sawa ai bana uwezi kuwa umeshinda kwa nyumba umelala hii ya hujakula mwenye tumetoka na mwenye kumshukuru acha tuende tumchukue haya bye kei ndirwo ndireciria ĩno ũrĩa ũkũmĩendia TikTok nĩ agũtonga mũno kana ndĩrĩaga TikTok Baby T mambo poa sweet ndagĩtarĩ rĩu majamaa nĩ moka rĩu majamaa ebu makambetu apande poa ndagĩtarĩ Hi Baby T asante ndagĩtarĩ mambo Mtubama Nyahururu Nyahururu kwetu love you koira kendeki na kamundu gaika gagwito Nyahururu ndagĩtarĩ witũ sweet Jenny thank you so much mwatũkenirie mũno na naiteke Karaiko asante mob love na mkuje tena asante hani Noma Baby T murega wega mwasi wina Karaiko master ya kiario kinene andu ingi makoma makiuria no ucio urauga hihi wa ithaka tu wa Baby Top ni video ire makirekereirie no akiona chemistry gukimachi agitigira andu ingi magiathamitie kanu tukona tongia gwitwo Karoke akauga someone is madly in love with the other one than the other one aya what am I saying agitheka muno haria akauga atiriri umotho wa ithaka kurara matoka-ini moni mabeki haria Wambo Mbemba akauga atiriri Baby Top umuthi ni akuthambia ese andu barekagia maoni mangi ngurani muno Eunice ndanatigwo na thutha uga atiriri she's really in love shida ni anasema ni sisi tunasema Kevin akawa hii nayo kuna mahali itafika ilipuke vita save this comment juu naona kuna mwenye anajifunza kwa mwingine maoni make haya bana Kelvin makudini maliko comment ya below